or uban nato kay ako mismo nakasinati na kog ingon ani nga klase sa experience mapungot if mangimbitar ta sa atong mga amigo or mga amiga unya nangandam ta pag-ayo pero in the end mangindian ra di ay no. I think you have experienced that one nga effort na kayo ka sa pag-prepare, usahay gani ikaw nay mangunay pagluto, ikaw nay mangunay pag-arrange sa tanan, ikaw pa'y mangunay og tawag sa venue, everything. Kanang ang kulang na lang ba ang imong mga bisita, muanha na lang gyud. Unya nindot pa kayo mogsabot, no? Pero inigabot din ha, walay mutunga. Or kung naamang gani, usa lamang or duha. Dili ba makalagot? Ako mismo, I have tried that many times, no, in my life. And true enough, makalagot gyud na siya nga experience. That is why this gospel that we have read is actually one of my favorites because it relates much to me. My dear friends, unsaon day nato pagkumportar sa tong kaugalingon? Especially when we are being invited to a feast, to a banquet. Our readings, they suggest two tips, no? Sa atong first reading, Salmo o second reading, they can be actually summarized into one lesson. And the summary could be found in our second reading sa katapusan nga niingon din ha, ug ang akong Dios uban sa nang hingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan, no? Dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. And the second reading starts with Saint Paul telling us nga he has already an experience of abundance ug naapod siya experience sa kapobrehon, no? Nakasinati na siya kung unsa ang mahimong pobre. Nakasinati na pod siya kung unsa ang mahitabo nimo kung daghan pod ka og mga kabtangan. But then si Saint Paul, even though no, he has already this kind of experience, nagpasalamat gihapon siya nga giubanan siya sa mga tao. Unsa man na para nato? Maigsoon ko ni Kristo na may mga panahon sa atong kinabuhi nga we can say anad naman ko ani, no? Or we can say I already know this one. Kahibaw nako di nako kinahanglan sultihan pa, dili nako kinahanglan nga i-advise pa. Kahibaw nako unsaon pag-undergo ni ining mga kasakit, ni ining mga challenges. But then this part of our readings would tell us even if no, bisag tuod kahibaw na ta, but still magpasalamat gihapon ta sa mga tao nga muanhi nato in order to give us advice, in order to give us corrections, and in order to tell us that sometimes what we are doing might not be correct anymore. Be grateful for these people. Ikaduha nga suggestion sa atong gospel. Giimbitar ang tanan, maayo og daotan. Pero nay usa nga wala mog tarong og biste. Now, siguro kadaghanan nato dinhi naka-host na og kasal or nakaadto na og kana bitawng mga banquets nga adunay dress code. If kamo mo'y host sa maong banquet, unya wala mo sulob sa dress code ang usa ninyo ka bisita, bahalag dili ninyo sa ingnan, di ba? Malain pod mo. Because naa nagoy dress code nganong wala manggihapon. My dear friends, when we are also being invited, we have also to remind ourselves that there are rules to follow. So, these two things, no? Una, being grateful, and number two, being aware of some rules. If we take this into a deeper spiritual level, kaning maong reflection, this has something to do
with how we comport ourselves to the invitation of our Lord Jesus in the Eucharist. Okay? This is more than dress codes. Now, what I mean here is, kitang tanan giimbitar sa Ginoo, makasasala. Some of us have lesser sins and some of us have more sins than other people around this place. But even then, we are still being invited by our Lord, di ba? Wala man. Kay kung wala pa tagi-invite ni Lord tanan, unya kung dili siya ginahan nga kita ang mga limpyo ray na adinhi, aw gibundaka na tataniyag kayo tanan, no? Gisunog na tataniya sa wala pa ta manulod aning simbahan. But since God is a merciful God, a just God, a forgiving God, we are all privileged and blessed to be here. Even if sometimes our lives may be as shameful, no, as we think of our lives are. But we are all here. We are all invited by the Lord. Ang gipangayo lang yun sa Ginoo sa ato, maningkamot ta to become better, to be in the state of grace. And that is why gina-encourage yun tang tanan, no? Before we receive the communion, no, we are also in the state of grace. Now, my dear friends, makabantay mo sa inyong kaugalingon, if we are not in the state of grace, dali tang maglagot, dali tang mairita, no? And then sometimes muingon ta, wa na may mahitabo nako. That's part of not being in the state of grace. Wala na ko'y chance. I'm hopeless. I'm a hopeless case. Nganong ingon ana man atong ma-feel? Because when we are not in the state of grace, sayon kaayo sa yawa pagsulod dinhi kanato. It's so easy for the devil to tempt us if we are not in the state of grace. And that is why daghan pa kay tag mga problemang giatubang, daghan pa kay tag mga challenges sa atong kinabuhi, wala pa gyud ta sa state of grace, samot gyud tag kapuliki sa atong kinabuhi. My dear friends, please take the readings for today. Please take the message of the readings for today not as a warning, but as a loving invitation. Nga ang Ginoo gusto sad siya nga kung moarita, no, makikita taniya, we are all in a good mood. Di ba? It's just like being with your friends or being with your family. Kinsa may nato din hinga ginahan ta nga makikita ka nato nga we are not in good terms. No? And of course, we may not be perfect, but something in us desires, no, to become better. Let's start from that. Kana lang, Lord, I want to become better. No? Sa sunod, Lord, please make me come to church stronger, more loving, and more eager to ask for forgiveness, and more eager to receive you in the Holy Eucharist. And this is an invitation for me and for you. San Pedro Calungsod and our dear Mama Mary would always invite us to follow Jesus, the sweetness of being with our Lord. Kanindot ana. And so, as we continue with our celebration, let us ask the Lord for this grace. And of course, we continue to pray, no, for the warring countries, especially Israel, Palestine, and the neighboring countries. Lisod kayo huna-hunaon ba nga? The Holy Land is there. The place where Jesus proclaimed peace and love. Pero naa din ha karon ang gera. Pero usahay, makompare man sad na nato sa atong kinabuhi. Diba? Naatang tanan diri in the presence of our Lord Jesus. Pero deep inside us, nagkagubot pud ta. Pero sige lang. Tell the Lord, Lord, I want your peace. I want your love. Amen.